Luksuz delavnica je kot en šus. Prideš sem in naenkrat si vržen v proces. Društvo zaveznikov Mehkega pristanka delavnico dokumentarnega filma organizira že 20-tič. Ta delavnica je namenjena predvsem mladim od 15 do 29 leta. Mi pa tudi sicer v društvu te neke svoje projekte usmerjamo v to, da mladim pa tudi drugim, še posebej kakim ranljivim družbenim skupinam, posredujemo neka znanja, orodja, s katerim lahko potem izražajo svoja mnenja, svoje poglede na svet. Letos, na primer, imajo udeleženci samo en teden, da iz tega, da se niti ne poznajo, niti med sabo, niti z potencialnimi liki in temami, morajo iz nule priti do končanega filma. Teme, ki so si udeleženci letos zastavili, so največ bazirane na družabnih refleksijah in v bistvu skozi enostavne forme portreta poskušajo eno svojo refleksijo na družbo, v kateri živijo, povedati. Naša tema je ena zanimiva gospa, ki živi v našem bloku. Radi bi nekako videli, kako ona vkljub starosti živi neko še zmeraj dinamično, zanimivo življenje. She has a really interesting story to tell and she loves to dress up and everything, so working with her it's really amazing. I'm overwhelmed and super satisfied with my group. We are all super active and really care about the project. Naša tematika je pa pol tudi bila predlagana strani Luksuza, ker so oni vedeli, da sta ta dva klovna, ki smo jo spremljali te dni tu in da tudi je njima v interesu, da bi se en kratek video naredil. Tematika mi je bila zanimiva, pa zelo zabavno je bilo preživljati te dneve z njimi. No. My movie is about Rami, a woman football coach, and we will learn about who is she, to learn the work she is doing with a girls team here in Brežice. We have been playing a little bit with this meta documentary, so we are actually showing how are we filming. Medme so najin film posnele že eno leto nazaj v Iranu, tako da smo v bistvu na delavnici sestavljali zgodbo in predvsem montirali in spreminjali domače posnetke v filmsko zgodbo. Socialni aspekt mi je zelo všeč. Ljudje so zelo kreativni, sproščeni, zelo se da debatirati o idejah, tako odprto okolje je. Pa hkrati imam priložnost, da se učim sproti o raznih stvarih. It's super free, everything is welcome, everyone is welcome. We try to mix a little bit, I don't know, people who knows with people who doesn't know, so there is this feeling of exchanging all the time information and learning, which I think it's nice at any level you can be of knowledge, let's say. V bistvu najbolj zanimivo iz delavnice je to, da imaš tu priložnost pregovoriti z izkušenimi mentorji, ki ti dajo dobronamerne nasvete, te odpirajo, da pogledaš mogoče skozi drugi zorni kot na svojo zgodbo. In s tem film še narediš boljši in hkrati tudi udeleženci, ki so tu, so vsi z nekim interesom dajanja idej in je to taka neka nesebična pomoč, ki jo v bistvu ne moreš dobiti nikjer drugje, kakor pa na Luksuz delavnici. I'm feeling proud about joining this workshop. It was really great because I didn't know at all how it works to make a movie, and I didn't know it was such a huge work, and it was really interesting. If someone wants to try, he really should do that and to know how it is. It's really interesting. You learn a lot through this workshop.
Jaz sem pa to vesela, da sem prišla zdaj v to. Smo zdaj tukaj skupaj, smo zdaj že kar 3 dni se družimo. Tako da sem je res všeč, bi še kar želela z vami biti. Proces je važen, ne sam rezultat. Timsko delo, komunikacija je ključ. To je to. In zato zapoj, prijatelj, naj se duša veseli, saj življenje je prekratko, da bi žalostni bili. Juhu!